gde je vaše srce, gospodine predsjedniče? Ono nije ni u petama. Ono je sada u nekom dobanovačkom ili ne znam kome bunkeru, u tunelu, u blindiranom oklopu. Ako imate srca, gospodine predsjedniče, dođite ovamo, na ovaj sabor, stanite pred svoj narod, pogledajte mu u lice i on vama neka pogleda u lice. Nije tačno, gospodine predsjedniče, da vi ne možete da učinite ničeg dobrog za Srbiju. Doduše, do sada ste joj nanosili samo zla. Ali dođite ovde i pošto ne možete da nas oslobodite, da nas spasite ni od ustaša, ni od ne znam koga, ni od bilo koje zavere, ni od inflacije, ni od gladi, ni od smrti, učinite jedno što sigurno možete. Spasite Srbiju od vas i to je sasvim dovoljno. Nije tačno da u srcima ovih ljudi nema ljubavi za vas, gospodine predsjedniče. Dođite ovde, podnesite ostavku i ovde će biti erupcija oduševljenja, bit ćete ispraćeni aplauzom. Najvećim aplauzom koji vam je ikada od rođenja upućen.